Kama uko parmi batu benye biko unanifuata kwa makini, mimi naamini kuwa hii video itakuwa baraka kwako. Juu nilizungumzia kuwa kuna pia mapozisio ambazo tunaweza tukawa tunaomba ndani etake couple. So karibu, sambaza video, share, yani share, komante. Mimi nahitaji commentaire zenu please, iweze kutupatia masije zingine zenye tunaweza zungumzia juu ya kuedifie corps de Christ. Ni wenu Mama Gloria Zawadi, na wapenda sana na waheshimu. Bodi mashe kwenu. Alors, sa muko mukitanda yenu, Saint Esprit tusaidie. Kamata mkono yako, tia kumbavu yake ya gauche. Pale njo kwenye ulitokaka, hapa iko kote ya banabaki. Mwanamke mwenjangu, kuna bwana yako mnalala. Kamata mkono yako, tia kote gauche ya mbavu ya bwana yako. Sema hivi: Mungu, mie take Eve, mie take fulani, unataja jina yako, mie take Zawadi. Biblia inasema Ada alikuwa ndani ya busingizi, jo litosha Eve ndani ya mbavu yake. Voila, bwanangu analala ndani ya hii busingizi nyeko ndani. Mkono wako kukumbavu yake kote gauche. Ndani ya busingizi nyeko ndani. Kama alikuwa kalisha changanyikiwa, ananikompare na multitude ya banabaki. Baba, mimi nataka mrudishe pale kumwanjo, ule adawa mwanjo mwenye sali toka ndani ya busingizi, akaprofetize, akasema, akanemde, akapana jina. Cette fois ile confirmation. Baba, mimi nataka saa mume wangu atalamu. Unaoko masura mwevi tunalamuka nazo busubuhi Jumla sikia kama nomo nasikia katako pende mwanamke pita mbele ya lupango wabo busubuhi, haya nao haya fana ngana sukula masari mnona bitu ya vile. Mage na mwingine mwanaume mbele yao mwanamke anaangalia usenye hapa, mimi namuona shati ya kapudre. Sasa lamuka busubuhi ile sura busubuhi. Kuko forme mwe mtu alamkaka na yes, ile kutuka entre parenthèses. Sasa ambia Mungu, bwanangu huyu fulani, kama jina yake nani wonjo unajua, unamutaya kwa jina fulani, iko ndani ya busingizi. Mungu lilalisha Ada profosome, na ndani ya ile some ulitosha Eve mumbavu yake. Mie fulani ulinitosha ndani ya mbavu, ache nitie jina tu mwa pale nyina kia mwakili Yesu have mercy. Ulitosha mie Zawadi ndani ya mbavu ya Apotre Baruti. Ile mimi nawapatia jina yangu na mume wangu, na wewe tia pale jina yako na ya bwana yako. Linitosha ndani ya mbavu ya fulani. Gisi atatoka ndani ya busingizi, ndani ya profesome. Jusenye mtu kwa busingizi kwa mumonde ingine, ndio maana unaona mtu anasema ni lote kila mtu kwa mumonde yake. Bien sûr mko mkitana mwame mko mumonde mwa hivi. Mwa busingizi ni bwanangu kwa ndani, Baba wa mbinguni. Sata lamuka gisi ataniona akonfirme tena ile roho ambaye limugusaka ile conviction ya kwanza kusema huyu ndio mwenye mimi nataka. Anaweza kuwa alikuwa naona banabaki aina na aina, mimi nasema huyu ndio mwenye ataomba kwa mère de mes enfants. Huyu ndio mwenye mimi nasema atakuwa bibi yangu wa maisha. Ile confirmation gisi adal tokaka ndani ya busingizi ana confirmer cette fois-ci. Kama alisema cette fois-ci, maki kwa sa vile kuna tia ancre vraiment kuna iko na souligner, kuna hakikishe, kuna kofi, iko na cachete, kuna tia tampo. Kwa hiyo toka ndani ya busingizi Jean-Pierre, je ne sais moi Fiston, lamuka ndani ya busingizi unione ke mie njo, ukonfirme ke mie njo, na ikuwe vile katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ile kokotea nani? Kotea mwanamuke. Mkono yako kumbavu yake ya gauche. Unaombea ndoa yako mama.
utaendelea sabinyo tataka protection tout consort, gisi roho wa Mungu atakuoriente, gisi roho wa Mungu atakusaidia na kukuwezesha. Ile ko moja kati ya maombi nyokaomba na imani. Kila kitu ni imani. Unatia imani, unajua Mungu wangu Bwana hakuonaka cette fois-ci voici mes femmes, non, celle, elle prononçait bien, celle qui sera appelée la chair de les os de, hakusema mes femmes, non, ma femme iko kwa umoja au singulier. Amene. Tufatane wapendwa, kwa neema ya Mungu atatufunulia zaidi, kwa neema ya Mungu atatusaidia, kwa neema ya Mungu ndoa moja itapona. Kama ile njoo miswenye Mungu kama ile njoo kama moya ipone, gloire à lui, na kama itakuwa zaidi gloire à lui. Sema pale amene na upime hii maombi kwa usifanye toujours kwa roho Bwana kwa akuconvaincre, kwa convaincre na uifanye often. Jumu nalalaka na bwanako every single day. Ikue moja kati ya maombi zako. Amen. Sasa kotea banaume nitabapatia yenu ku video inye inafata. Hii hapa niseme kokotea banabake na iko biblike. Même si Eve hakukwaka pale physiquement, kusema atatia mkono wake kumbavu tu, unafanya acte prophétique, unafanya acte kwa imani. Mungu atubariki, mshinde salama. Leo ni dimanche, bon dimanche kwa wote. Kama ulenda kanisani, gloire à Dieu. Kama utenda après midi, Mungu awatangulie. Shetu kwa pa mu snow ya ajabu, tuko mu 6 degree leo. Sikuweza kutosha batoto nje, tunaombea nyumbani. Mungu akubariki.